Agpangking kasalaysayan ng kakatamong bansa, bayo la pamandatang den Kastila niyang 16th century, laganap na kanuing pamananaman at buke tiking Pilipinas. Keraklan keng Kabisayan ang makasentro king Negros at keniking Luzon ang makasentro naman king lalawigang Kapampangan. Iti uli kanu ing klima, gabon at topografiya king Negros at Pampanga ilang makabage king pamananaman at bu. Linaganap pa ing industriya na ningat buwan at pamangawang mayumo king pamanyakop daring Kastila. At lalos lapang meni muna dengadwang lalawigan areti, manibat kanita ang gana king modernong panahon. Ing sistema ning pamangawang mayumo anyang minunang panahon, tunay ang masakit, uling mano-mano ing pamagpiga king katas na ningatbu. Ang gaking mebyasa lang gumamit mga ragula gilingang bato, apadurot da naman deng damulag. Ing magagawang mayumo kanitang sinaunang sistema ngayni, ing ausandang muscovado o unrefined sugar, at ing pekamababang klase ning byproduct ning atbu naman, yapining molasses o pulut. Deti ring adwang klaseng produkto ning atbu, ameging maulagang kapanintunan dareng mumunang Kapampangan. Dapot meglambat bintang na ing modernong makinaryang menalili keng antigong sistemang iti, megpasulong pang lalo keng industriya ning atbuan. Anyang 1820, ingat buwan, yan ang pekamaulad na negosyong pamananaman ketikim Pampanga, ating mayumo naman ing pekamaulagang produkto, megresulta king pamangomersyo tamo, king Europa, Amerika, India at China. Nyang dintang na 1900s, lalo lapang miracle deng makigabun alinob king negosyong at buwan. At meglambat, deng sugar planters o asendero daring at buwan, ilareng mi payabe kareng tatangalandang pekamakwalta keng sosyedad. Ala ng tuknang ing pamanyulong ng industriya ning atbuan at pamangawang mayumo ang gana king sekupan da katamo deng Amerikano nung lalo pang meging moderno ing sugar production. Uli ning maragula demand king mayumo lalo na king American market, di nakalaring Amerikano at Pilipinong investors ang menalakad mas modernong sugar central or sugar mill. Iti migresulta king mata sa kalidad ng mayumo tamo, nyasat lalo ya pang memayag pag-industriyang iti keng global market. Metong kareng minunang modernong central ketiking Pilipinas at mumuna naman ketiking lalawigang Kapampangan, yapining Pampanga Sugar Mills o Paso Mill, amitalakad king Florida Blanca, niyang 1919, kapamilatan daring Amerikanong investors. Bayo kaniti, kailangan dapamong isake karing bagun, deng me pupulayakbu at ibiyahe king tren papunta king peka malapit a Central, king Laguna. O kaya naman, sa Sakelareti, kareng Casco, papunta king Manila. Niyang mitalakad ning Paso Mill, iti na ing tinuring a peka maragula Central king bansa, niyang panahon na ita. At lumong banwayng may labas, niyang meto nga grupong mga kwaltang Kapampangan sugar planters, deng menalakad ang metong pang sugar central keni king San Fernando. Magpatunay mo king dagul ning komersyo ning atbuan keti king lalawigan. Iti inaus deng Pampanga Sugar Development Company o Pasudeco. King pangatatag dareng adwang maulagang Central areni, lalo na sinulong pa ang sugar industry keti king lalawigan. Ketang kapanaunan na ita at kareng banwapang dintang, mira siyang lalawigan keng tuktok ning tagumpe at meni muna ya keng sugar milling operations keng bansa nung kapilan mi bansa ganyang Luzon's Sugar Queen. Ang gangan niyang mid-70s, ing mayumo o asukal ing peka maragul at peka maulagang agricultural export ng Pilipinas. Dapot, nanupin kaya ing meging sangkan at milyari ing bagya-bagyang pangalagpak ng industriya ng atbuan, kay bat ning malambata panahon a pamamayagpag na niti. Milyari iti niyang 1970s to 1980s, niyang merakal na kakompetensyang bansa tamo king global market, a megresulta king merita ka demand na ning mayumo tamo. Imbes na asolusyonan iti, lalo ya pang megrabing sitwasyon, niyang pekyalamanin ning gobyerno tamo, niyang panahon ng Ferdinand Marcos ing sugar industry,
at soluane ing pamalakad kaniti. Corruption at government mismanagement deng maragulasangkan nya sat manibat kanita ikit taneng bagya-bagyang binulusok pababa iting misan ameging billion peso industry. Keti naman kim Pampanga, may lalapalalo sing sitwasyon uling king milyaring trahedyang dela na ning Mount Pinatubo eruption anyang 1991 at ning pamanalasa ning lahar kareng mitatagan as sugar plantations. Nanupin kaya ing arapan na bukas ning industriya ning atbuan ketiking lalawigan? Atin pa kayang pamikatago na mibalik pa ing ausandang the glory days of the sugar industry? O sadyang manatili namo iti king memorya dareng Kapampangan?